kandi nguhaye ikaze mu biganiro byacu. Tugenda tukugezaho amakuru y'ubuzima, tukugezaho amakuru ya politike ndetse n'amakuru y'imyidagaduro. Aka kanya mu myemerere nanzike ku isi ya rurema, isi dutuye, isi namwe muzi, abantu miliyoni 8 ku isi barwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ese koko nibyo? Biterwa n'iki? Ese biva hehe? Cyangwa se bishobora kuba byaraturutse kuki? Ubushakashatsi bushya bwagaragaje ko abantu miliyoni 866 ku isi bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zidakira. Bivuze nibura umuntu umwe mu bantu 5. Ni ubushakashatsi bwanyuze mu kinyamakuru cyandika ku buzima Sexual Transmitted Infections, bwagaragaje ko izo ndwara hari abazifite mu gitsina cyangwa se mu kanwa. Iziganje ni izizwi nka herpes, uburwayi bujya kumera nk'imitezi butuma mu gitsina cyangwa mu kanwa hazamo uduheri dushobora kugira ingaruka ku muntu akanabyanduza abandi. Abakoze ubu bushakashatsi bavuze ko hakenewe imbaraga nyinshi mu gukora imiti n'inkingo bihangana n'izindi ndwara. Mu bantu miliyoni 846 barwaye imitezi ku isi, nibura miliyoni 520 barwaye yandurira mu gitsina, mu gihe abasigaye bayandurira mu kanwa. Mu mwaka wa 2020 abanduye imitezi yo mu gitsina ni miliyoni 26, barimo abagore bangana na miliyoni 16 n'abagabo miliyoni 10. Miliyoni 800 ku isi barwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.